mun gula kalau panengeneng nih mun sampean tukang nyuting pangileleng karo seleng-celeng itu mur malebat deng Allahumma shalli ala Muhammad tretan lay itu aja boleh orang apa Allahumma shalli ala Muhammad Bismillahirrahmanirrahim mun sandal orang coba kigul lagi sandal gula ni kan apa nih gara-gara ngetek mana gula ben sambian ala kok tusa cebur lebur karena oben gula ben sambian pon bertabur Jukan mata gula ben sambian banyak sekabur nikah tandenah je ampun masoah kakopur gula ben sambian odi je kun ngakan tedung ker peker marenah odi mate puntu labun bongki odi itunya beda je kung tangkung ting aja biska Allah ku laku letak gudung napa gudung Pak Bapak tak parlo aja Bapak tak parlo muli ya Pak gendeng odi nang itunya dunje pika piaki karena pateh dateng kadang tak eki bangki Odi nang itunya se dentek beni soki gula ben sampeyan sateje mati ya kapi mati tak mati ya Pak banyak orang Pak penyaringan jawab nah mati tak mati ya temate jadi tore salat lemak waktu kotu jaga lakone pa istiqamah toreh je kaje lakar parenta wajib dek kaula sateje dari Gusti Allah Allah se sangat mulja cek sampai aningkel salat waktu selema toreh lakone cek korangi kotu kena sateje keluarga apa embu ben anak cek sampai enteng ben areh ben malam paenga mun sampai aningkel salat waktu selema awas ting pon mate duh senga olar kalah besang gergapi bekal nyengak mun karena kir mogol sedele tak ngaunga mi cengeng sampean Pak tako buru mun tako terus lagi ya sampai kalau berem pedeki kol lemak pupan wah karena salat lemak waktu mata de dosa ka umur kara seke kanak potoh berokah jereng nyempedek ka Gusti Allah seko besar tetinah salamet dunya nah ben akhirat amin kok Pak orang apa dina ni magele boleh jen tak tahu terus mun pasca Allah ben ka Rasul tak abekte duh dek remah api ngongah ting ampun mate coloi kunci ang kau ta se teti sakse paserang se ano longah ting lebet tete toreng cek lang ala kong pei reng sapereng gula ben sampeyan tak nyimpang dari cureng tak
punten boleh bekal masuk kakuburan palang ongkumun pas tak nyangoh kabegusen. Naudzubillah kok Pak. Duh pulang tak mancing riang. Terus toreng cebur kalebur akebayan pitna cebur lebur arasanan orang lain mun pasta atau pet sabelun nama tena kalakuan cuba naraka kenengena bolan seman mangken semana pon semana abe cuba akhireng lain pon cecenang tak mikir ting matena amal item pengah amal bagus coba ipapat deng sakapina mun beraan amal bagus masuk suwarga mun pas beraan amal coba paling tak bejreng aduh pas de remah naraka nasibah na'udzubillahi min dalik tersalamat le seni kena menilai belai pas tahu seni semoga kau le sateja ben sampian kama min apa cisapi ya boleh terus semoga kau le sateja ben sampian ngaule pangaporah dari Gusti Pangeran ngaule syafaat dari Nabi utusan husnul khotimah mate ngibah iman Islam salli wa sallim daiman salli wa sallim daiman wal ali wal ashabi mang wal ali wal ashabi man qad wahada Allahumma salli ala Muhammad lebur ke salawat seneng maca salawat alhamdulillah ajunan Rabu kakak di tempat umat Rasulullah ongguan cinta ke kanjeng Nabi ajunan cinta ke Rasulullah sehari semalam maca salawat ke Rasulullah berapa kali abu-ibu cetak keji orang apa abu-ibu aduh lah mantir teti orang sali salawat mantir teti orang sali Quran mantir teti orang sali ilmu mandir tereng sali sedekah mandir teti orang sali ibadah sampai mati abdina benajunan ngiba Islam ben iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana nabiyyuna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratil masyayikh, para ulama, para kiai, langkong-langkong Kiai Haji Fatrur Rahman Asy-Syarif sedari Berbau sareng Kiai Haji Nasruddin Berbau Kiai Abdul Wahid Berbau Kiai Salihuddin Berbau dadi muntretan gula ekala di budi engki Kiai Haji Sainuddin Bekri tepak alek gula karo porgelap tepak alek gula ke ngagak muni besar-besaki agak ki gendengan gula agak iyalah gelu juga alek Kiai Haji Mujibur Rahman karwa tepak alek bungso gula bungso nagaro kan koros tak melo bunga sosok
Sugan Kiai Haji Saifuddin Sabedri, Kiai Lora Muhammad Anwar Nuruddin, insyaallah mantap gula karo nyinggung ke gula tipe gila tapi tak main naik nyinggung keng para ampun insyaallah ring kardu satu aja bi gula nyondang amin kau teh ungguan apa sampaka juga Kiai Haji Jalil sareng singundang sareng Kiai Haji Yasin saya kecompo lah sepo dari parlon keagamaan Allah keagamaan Rasulullah numpak sepeda motor kecompo engki ben sateja para kiai-kiai selain siap tina sateja na sangat taati turhamul jaki bapak pejabat pemerintah terutama bapak kepala desa Tambrulao ben aparat epon sebutan kaulah hormatin ashabul fadilah was sa'adah wal karamah teretan pasirang Bapak Mahmudi ben Ibu Salama engki sekeluarga besar gadin toh segadin beliau ampun takdir paste kuat bi Allah matua putrana amantani putrana pasti nangka aki pengajian nangka aki ulama kiai ustad ajunan orang-orang saleh abdine yondang juga manter muka Bapak Mahmudi sekeluarga sareng Ibu Salama mulai dari niat ta lakona dunyana saya korbanaki untuk Allah ingat panekaropana manteren pas tadi dengan dengah eta malangsung ben Allah ben mantan sedua pasira nyaman Abdul Halim Mustan Abdul Halim sareng Nurus Salehah manteri teteki cucu pasti dunia akhirat Ustaz Abdul Halim manteri teteki orang laki sesaleh Nurus Salihah manteri teteki orang bini sesalehah lah karena nyaman salehah ini bagus tak bagus di samping itu teteki orang bini salehan urus salehah ni kah manteri teteki orang bini semerti manteri muka merti na ben bilung apa deretan engki bahasa merti ni kabelek kalagar nyandeng kardu nyandeng tampur lao benyandeng bunangkah bahasa merti ni kabelekah tapi makin nyandeng kardu benyandeng bunang kabelekah mun bi Rasulullah pakon merti duta kere belekana engki sampai Rasulullah debu tanah kahu tanah salu fa inni mubahim bikumul umama yaumal qiyamah ring lake abi ini ben kapikor lebet nikah ring bini alake ben kapikor lebet nikah mari alake mari abini tanah salu babenya anan ben muntang umat banyak aku ngiyar kiamat tebun Rasul engkau dibangga bunga seneng tebun kanjeng Nabi duh letak macam amin minta ban contos lah contos meneng kardu contos muntah mulai tinta senyontos mantar mertia negak gulan di doa li bersih ribaja wahai pengantin baru jadi ngaki Nurus Salihah ini masalah kayak jime ketibi tedung kiamat wahai pengantin baru janganlah kau ragu di malam pertama haruslah bersatu agar mendapatkan sesuatu yang ditunggu agar mencapai kebahagiaan yang dituju wahai bapak ibu mohon doa restu pengantin berdua bahagia selalu semoga mereka cepat punya anak cucu semoga mereka tiap malam nyelketik bululu amin Bapak ya Allah mater pas mertia sebutan kaula muljaki hadirin wal hadirat sesame-same muljaki sareng Gusti Allah sebutan kaula muljaki tretan wektoh malam membon da tak usah jeung lajeng matur engki cuma gara-gara beuneu mantan badik ya tori gula matur cuma gara-gara beuneu mantan badik abdi nyundang sareng Kiai Haji Jalil depak deka dintoh
pasak long polong ben ajunan sebede langker sebede tanian kapi orang-orang semulja bulan semul tepak ning tempat semul nyari bareng semul nikmat tak nikmat genjaran tak genjaran nih umat Kanjeng Nabi mun kilabur ala ko bagus ingat penikah nun gela nun tretan benih karo genjaran benih karo nikmat dosane sabura bi Allah taala alhamdulillah untung tak untung dadi umat Kanjeng Nabi mun gula kalao panengeneng nih mun sampean tukang nyuting pangileleng karo celeng-celeng timur malewat deng Allahumma shalli ala Muhammad tretan lay itu aja boleh orang apa Allahumma shalli ala Muhammad nih tretan engki gula maremator ribet ini nunggesan neng lonara mator ngaram teh kelopai ini keteretan umat Kanjeng Nabi ala ko bagus ingat penikah intar ke pengajian ingat penikah napa boleh nekani hajat orang sing undang kan intar ke pengajian tak intar ngiding keng lebur di luar pada sabora bi Gusti Allah nika subun Allah innal ladzina amanu wa amilus solihati lanukaffiranna anhum sayyiatihim wala najziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Allah karim orang-orang seiman selaku bagus dengan Allah bisa kok empat ada utusan alhamdulillah salah bisa kok empat ada utusan wala najziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun pas bisa kok ibari na balisan selebih bagus ete penglakona orang jeri jago rojuk toju ikor se juk toju itehel juk toju ilangker orang ala ko bagus salale sapora tusan ben Allah pas ibari na balisan selebih bagus dari Allah kenapa lebih bagus balisan dari Allah jabun Allah walladzina amanu wa amilus solihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha ni'majrul amilin orang-orang seiman salako bagus jabun Allah bisa kok bakal ibarin balisan lebih bagus tembang lakon orang jeria kenapa balisan lebih bagus dari Allah bisa kok bakal sabuk nang tempat-tempat seteng gini swargana Allah alhamdulillah untung tak untung dadi umat Kanjeng Nabi bajra tak bajra mulja tak mulja salalai sabuk ning tempat seteng gini swargana Allah swarga jedebun Allah sungai yalir ngalir amin benih sungai timur karu teh mun sungai timur ko benih ngalir ngelarkar benih kerodin hewan saya nyanyo megedin manusia ganjul emas koning keng saben-saben koning tak tanto emas sampean lebet ning sungai atau mandi atau neng bedening koning nyanyo aing jakor jembu takut tepak keselembu engki salalai sebagai swarga sungai yang ngalir jebun Allah khalidina fiha palanggeng ning swargana Allah nikmajrul amilin itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal alhamdulillah alhamdulillah mangke namun pengajian rengkardu jak buambu nang ke mangke ni kanto deki temurna enggi sobung parlon nama ke cetak kaji aja sapi orang apa aja sapi pasobanan sekone mun sobung parlon na kaya ko depa mun sobung parlon nama ke engkau ere kenepan ben macedin do Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad jak pengemik nyaman bon lah tahu siapa pengemik inggi so nengak ni ke setuju gula por gelap setuju kerja pengemik nyaman ya orang apa sih sapi ni tetimun pengajian jak buambu nangke makilah tak ada parlona beda parlona sepenting lah nangke pengajian tinggal tak usah ngunceng ke bunang kaki jalil ngunceng ya kiai kantuan meni
lah bagus kapi beni karo senangke saya sapora tusan ben Allah mi mulai saya hadir saya ngiding dari luar tak hadir keng lebur karo gen ngiding aki pada sapora tusan ben Allah cocok dan si sapi ki buru engki mun bede parlon lagi ben mun nandi iko nyandeng timur nyandeng Sumenep mun tandi maki aing segelas mungkin aing segelas nih aing segelas gini le contoh karo enten tak ingin ngopi ulah kalau kita beri contoh sampean nanti aing nggak nikah pas pareng ngaki kau orang nikah ter satu kena mak benbu sebede kopur depak genjerna nih tapi mau nak foto orang saya lampunya ala kau bagus reng toana bengat toana sampai ke atas milo kapi genjerna alhamdulillah muntandi sekali aing tekak segelas makin rebe pada umpama sampean ngare oleh pasat buat ben sepeda nah ibu ke bengkona engki depak ke bengkon ki be kandeng depak kandeng pah beki ke sapen pah ngucak sampean ya pe kakan sedengena mak ben bu sebede kopur aduh ada ban ben bu di sebede kopur aduh musibah tangan anak tandi ongkung kok kere merbe kok Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad. Napa boleh mantan? Menapa anda punya kiai gila? Lora Habibi, mari ada bu, anak gula karo, mantan ke mujib, enggi kan genteng orang ngalak ke gula, porgelap, enggi, debun Rabu Muhammad Anwar, napaan gila, gula karo nyombeng pasirah kamat Abdul Halim, entena tak kira tedung bajang gini. Nah, dari mana? Oh mangki kancana cerita betah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdul Halim, sampean reng laki ini kamu nabi nih, ingat mangkin sampean mantan anyar. Gula sering matur nih, mantan anyar nih kata Abdul Halim perbandingna persis sering numpak parau, pinggir tasik. Dia mereka numpak para pinggir tasik, tak ada rintangan, umbek tak ada, lak palak tahun tak ada, angin topan tak ada, kelap tak ada, sebeda karo angin gilding serkeleseran, teti jalan perahu, jalan pinggir tasik, nyaman melolo. Tapi mula bini Abdul Halim, aja anak setong kebudi, sampean pasabar mulai ki makin, pasabar perido, syukur nikmat Allah. Apa ring bini ini kemulja amin kok pak ya Allah mantan awat apa tinggi dingakin aku kembang melolong engki ring bini ini kemul mulja ada ramah dan anak lagi ring bini mulja di samping kemulja nah beda kekurangan nah ada ring bini kekurangan nah muni balai malana muni kiri panglo mangloa buruk moroka kocak ngocai sekat selake sekecap si bini telur jus enggak rajin iki ae karo rajin ki sini ke mujib ke Fatur Rahman ke seyi ke Nasruddin tandi bini tapi ini boleh gendeng nun kala nun pada jeremi kak ruah rajin ke jalil aduh binin badwi anyanyi kini papunten le justru nikah selake dan segala andi kelebihan andi kekurangan dari rumah selake langalai lek kan radio rosak dari rumah radio rosak mune genin najen raja patena tak nemu teh pete dia tidak ada mantorot empat ada tak ada beton radio rosak kita rot ada tak ada beton tak lama tibi reng bini reng sabareng kasih lake demarulah tedungalah dolah saya lake tak ada berde dalam tedunga bebas enji jadi reng lake pasap
karwa mun selake saper beri dalam ku tak ingin tarik ben sibini bebas mun la kabil tu nikah kabin nonton deki ke derem mah bebas ngi kamar pon laki bini tak anyar tak laju bebas kotang sentak kato keteaki lah di lemari buat finar sakoni nyari kato deh temo telesari ben buru mak tak temo tinggi besabes ku tak anu koi tas lemari ngara seketek santak gelu bebas tak bebas cuma tak mantan anyar tak mantan laju lahir ben Allah ke alam dunia secara odi secara bahkan mati secara abolong ben bini secara tak anyar tak laju muna bolong ben bini nyimpang dari maca bismillah Allahumma jannibna wa jannibis syaitan ala ma razaqtana innaka la kulli syai'in qadir barakallahu li kulli wahidin minna mari maca nikah cek le tolian tadul halim maki buduk bom letu ibu din Roma saling papiar lapa kunjen alhamdulillah kelakuan sopan ingat nikah setan mi kudu ngampung semak ibakatonon bi guste sesemak malaikat mun malaikat bagi ngolatan kau ingat nikah tak tero ada remah cek ku diberi akal bi Allah tak beri nafsu bareng bah kalau ada bu malaikat apa kalau kudul halim ruah meduk bultuan teretan saya moroses Allah bagaja saya moroses saya mateti le parlo na sopan ni keting ti nah rengkardu ni nun kede nun oleh sopan mulai kalau berempat le si datang etah pen tahlil ben kisinu bin kisikudin berempat jam sampai semakin berempat jam asar ampun engki sopan pemuntuk ke tebetak pemuntuk ke sini pemuntuk ke kamah mun tak tele alim tak mulai sekolah ke madrasah mun tak tele keluaran tak keluar orang sopan oleh na sopan ka Allah sopan ka Rasul sopan ka agama sopan ka guru sopan ka ring tua sopan ka teretan sopan ka tetangga sopan dadi sampai mati nah mun orang sopan nikah sopan ben Allah insyaallah selamat dunia ben akhirat ampun sekadin toh sumbangan menteri terima kasih ben Allah menteri terima kasih ben Allah sampean ngidingaki bidatu mulai dari Muhammad sampai ke Roh Habibi tahlil mulai gelak mantar nikah gadamun Allah dari madamun Allah alladzina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab orang-orang sing ngidingaki dakwah demun Allah ngidingaki pidato ngidingaki pengajian ngidingaki ilmu sebagus pas etoro eko ben Allah orang jere lakar lamun oleh hidayah dari Allah ban orang jere lakar lan diangkal demun Allah mantar diterima ben Allah mantar ngoleh ridhan Allah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.